mwaka w'ibihumbi 2026 Neva arabisikana na Dawidi muri uku kwezi. Umwaka w'ibihumbi 2026 misubiyemo harabashanjoma. Ibyo ntibikozwe kubera mama 23, su kubera Redi Tabara cyangwa Niyombare, su kubera amahera menshi mu gihugu. Imana ivugana nanjye irambwira ngo atekeshezerererebo zomene ya zopaya. Imana irambwira ngo mani irarangiye. Mano y'amafaranga aza rimwe na rimwe bimeze nko kudigadiga mu kiganza. Sebo keshezerererebo. Mano yabajyaga kunywera ibitoro ku mipaka begeranye n'u Rwanda mu kabariho mujya, begeranye n'u Bugande mu kabariho mujya, begeranye na Tanzania mu kabariho mujya, abagiranye na Kongo mu kabariho mujya. Imana yambwiye ngo dore shyizeho iherezo. Ibi ntibivuye ahandi hantu, biturutse mu gushaka kwisumba byose ishobora byose. Irirahiye icyubahiro cyayo ntizagiha undi. Nguyu Dawidi ibirenge bye birakorotse. Nguyu Dawidi ibirenge bye birakorotse. Nguyu Dawidi ibirenge bye birakorotse. Ntabwo njijishije, sindi umwana w'umuhanuzi. Ndubeshya nakubwira inti mu myaka 5 hazabiri. Nje nkubwiye ubara amezi asigaye ku ntoki, ubare n'umwaka tugiye kujyamo. Uyu mwaka mu buryo bw'umwuka murahana kashe, Neva arahana kashe n'umusimbuye n'abaministiri n'abashinga amateka n'abacenguza amateka, ibiro byose, udusozi twose, uducimbiri twose. Ariko Imana yirahiye yambwiye ngo uku kw'indwi uku 8 harabaho ihererekanya bo bashe, ibisikanaho rirabera iburyo. Mbisubiyemo sinasinze, nimero ziri ku kiganiro, nta ugisiba. Imana yambyukije ijoro irambwira ngo bihanure. Uwi rero urapinga, ntunakunda ubuhanuzi, ariko Imana yambwiye ngo irirahiye irabishoboje. Kandi nta kintu kiri bubibuze kuba. Ibi biraba. Amasengesho ndi gusaba Imana idufashe ibyabaye mu Rugarika ntibibi, ibyabaye mu Gatumba ntibibi, ibyabaye 2015 ntibibi. Koko hari amasengesho y'ibyo dukumira bigakumirika, hari n'amasengesho y'ibyo duhagarika bigahagarara. Ariko amasengesho y'isezerano Mose yaguye mu butayu, uko niko Neva atari bugeza abarundi Kanani. Ariko Yesu arabandanya abageze Kanani. Uko niko Yesuwa yamaze gushyika muri uyu murongo wo gutwara yerekeje i Kanani. Rero ninde uja mu kanyubu Burundi, ninde ugiye kugeza y'ubu Burundi, umvira izina ntacyo uri bukore. Umva ku kwezi ukwitegura unagusengera, umva uyu mwaka witegure unawusengera. Mungu asifiwe sana. Umva ubu butumwa bwiza ndetse unabusakaze kuri mugenzi wawe. Ariko hari umuruho, hari urugeragezo, hari umubabaro, hari agahinda, hari amarira. Abene gihugu barize bigera ku Mana. Ntabwo ari jewe igisubizo, ariko Uwiteka Imana Nyiringabo azanye igisubizo. Ingabo zirwanira mu kirere, ingabo zirwanira mu mazi, ingabo zirwanira ku butaka, inyamiramabi zijejwe umutekano, amabanki yose. Uhoraho azanye igisubizo, ntabwo uzi aho kiri buzanane. Zabika zitabika, ma yasubira inyuma itasubira inyuma, Redi Tabara yatabara itatabara, CNDD FDD yakomera yakoroha. Nta kibuza abayuda gutabara. Ge niko Imana yavuganye nanjye, yambwira ngo nta kintu kiri bubuza abayuda kugira gute gutabarwa. Uburundi bugiye kujya i Kanani, amahanga yose areba, ibihugu byose. Shalom shalom shuti bavandimwe ku Mbabazi TV 3. Imana iguhe umugisha w'ubutangiranye natwe iteraniro. Irembo Evariste Ndayishimiye agiye gusohokeramo
n'irembo Dawidi agiye kwinjiriramo muri uyu mwaka utaha ugiye kuza. Niryo ngiye hano kubabwira, iri rembo ryo kwinjira n'irindi ryo gusohoka. Ibisikanaho cyangwa se inyuranaho rigiye kubera iburyo, ntabwo ari ibubafu, rirabera iburyo. Evariste Ndayishimiye yasohoka nyine cyubahiro, ndetse na Dawudi yinjira muri uku kwezi tubabwira, no muri uyu mwaka tubabwira. Ibyo rero ntabwo bigiye gukorwa kubera M23, ibyo ntibigiye gukorwa kubera FDLR Burundi, ibyo ni umugambi w'Imana. Igihe nk'umuhanuzi Imana yatoranyije ngo mpanure, Imana ikasuka amavuta mu ruhanga, Imana ikashyigikira ikavuga ngo nzaba muri wowe, ngendere muri wowe, uzaba ubuturo bwanjye, ndi umurwa w'Imana vugiramo ubutumwa bwiza. Nibyo rero ni ubu butumwa tukuzaniye muri uyu mwaka ugiye kuza. Haleluya! Uyu mwaka tugiye gutangira, Neva azava ku butegetsi, Dawudi yima ingoma. Muri Isiraheli baravuze ngo zabika zitabika, nta kizabuza Abayuda gutabarwa. Nagira ngo nkubwire, nta nzira zose Abarundi batagerageje ngo baronke igisubizo cy'ubuzima bworoshye, ariko ntikiraboneka. Ndetse n'ubu ntabwo ari uko mvuze ngo noneho kirabonetse, oya. Ahubwo umva icyo Imana ivuga ku gihugu cyawe, umva amasezerano Imana itangaza ku gihugu cyawe, umva Kanani mugiye kubamo. Musa yayoboreye mu butayu, anagwa mu butayu kubera Abisiraheli bagabiye Imana, bakananira Imana. Byaje guteza akaga ko kugira ngo Musa ayobore itorero mu butayu, anasidukiraho mu butayu nyine. Nyakubahwa Nyiricyubahiro Sebarundi ni perezida Saprusa, reka mvuga ka ya ndirimbo yabo 100%. Nujya no mwirangamimerere mu ijuru uzasanga Evariste General Major Ndayishimiye ari perezida w'igihugu, ariko ntabwo ari ugiye kujabukana Abarundi, nta nubwo ari uri bubambutse Kanani. Ahubwo Yesuwa ari wo wuyu tutangaza, ari wo wuyu turi kuvuga, ari wo wuyu turi kuvuga, niwe ugiye kujabukana Murundi na Murundi kazi. Ntabwo rero rwa rupfu abantu bapfuye nabi mu Rugarika, mu Gatumba, buno harimo n'abantu batazi impoho icyo ari cyo zivuga, bamaze imyaka hafi 20 n'ingahe igihugu kitarimo akajagari hose. Igihe cyabagaza murazi intambara mbi zabayeho, ngira ngo umurongo mushya w'Imana, ubundi Imana si ukwica, objectif Imana si ukwica, ariko buno iby'Imana yakoresheje Neva nibyo. No kometi tunavuganye ibyo yamukoresheje nibyo, ibyo itamukoresheje ntabyo mukoresheje. Ariko ngira ngo Neva cyane yamenyekanye muri ibi byo gutwenza nka barabo muri Ninde, nawe wagira ngo nawe wamuha orere muri Ninde Neva yayishobora. Murambaza igitoro murambaza igitoro, none mwagiye mukakirondera ntimuhaza. Ngewe iwanjye iyo ntafise ibyo kurya, abana batabifite, sinaba mvuga ibikweri ngo ni Neva. Ndafise amavoka, ibiharage, ndimbura amatoni n'amatoni. Ngiye hari umuntu n'umwe nganyira ngo nabuze inzara, nibyo niyo mpamvu nari mvuza ako kantu ka Ninde ko nawe yorere rero yayibasha. Ntabwo rero harimo abantu bavuga ngo kubera ko Uvira hari ikibazo niho Imana igiye kuzanana. Oya, yahazanana, ariko Uvira nubwo emu yanasubira inyuma ntinabeho, nubwo emu yanahafata cyane inahafate, nubwo barabana rwana ntibanarwane, nta kintu kiri burekereho Evariste Nyiricyubahiro Ndayishimiye. Imana Data wa twese, se w'umwami wacu Yesu Kristo, Nyiringabo n'amahanga, yirahiye
umwaka utaha hari shanjoma Ndayishimiye azasohokera aha iburyo ndetse na Dawidi yinjirire iburyo. Hari ibisikanaho rigomba kubera iburyo. Unyumve neza. Ibyo rero haba ingwano itahaba, barundi baba amagabo bataba amagabo, barundi baba bashize kurwana kugeza ubwo barwanya na shitani, barundi bakoteza batakoteza, Redi Tabara yaba iriho yaba itakiriho, niyo mbare yarwana atarwana, nta kintu kiri bubuza abarundi kujabukanwa i Kanani. Niko Imana yirahiye. Batekeshe zerederebo urave bibayo kamene kuwa zomene ya zopaya. Haleluya. Muzenguruke mu isi yose, muzenguruke mu basenga hose, igisubizo cy'Imana kiraje. Rangurura maze utangariza abafite intimba, bwira nabo bose bashaka kwiyahura, ufite Imana itabara abayo, iyo dusenze iratwumva. Rangurura maze utangariza abafite intimba, bwira nabo bose bashaka kwiyahura, dufite Imana itabara abayo, iyo dusenze iratwumva. Imana irambwira ngo ntabwo amarembo azugarirwa. Yewe kura muze gusoma Yesaya 43 icyo gice cyose ugisome, niba ntihenze ariko ndumva araho. Hari uburyo Imana iyo iteza ikibazo mu gihugu, kandi nicyo cyiki kigiye kuzabaho mu gihugu cy'u Burundi, abari ku butegetsi nimwitegure gusinzira, nimwitegure itiro mutazi yo rizananye, kandi hari ugusinzirizwa agakura. Dawidi akinjira, mukamubona muri perezidase, mukamubona mu murwa. Ikintu ndimo saba uhoraho usumba byose, twabonye ingwano tuyongeza indi, amaso yacu cyarushyeho n'intambara, bibaye byiza kuko yavaho amahoro hakajyaho undi. Kandi ntabwo ndi muri opozisiyo ya politiki yo kurwanya neva, ni Imana yampamaga ivugana nanjye ntangaza ubu butumwa ko mu Burundi Kanani yabwira ashyitsi, amasezerano yayo arasohoye, igiti kireze, kandi amatunda yo mu Edeni yahumuye. Abagomba kuyarya rero nabo barashonje, baranyotewe. Ni ukuvuga rero bigume cyane byorohe, ndagomba kubona uwabambwe witanze ku musaraba, ndagomba kwambara inkomezi bandanyura urugendo, biguma cyane byorohe, ndagomba kubona uwabambwe. Imana irambwira ngo nk'uko wabonye Kuro nagendanye nawe, nzakujya imbere ahataringaniye nzaharinganiza, ibihindizo by'ibyuma nzabicamo kabiri, amarembo yawe ntazugarirwa. Yewe Kuro, uko niko Imana ihagurukije Dawidi, uko niko Imana iteguye Dawidi. Ubu ni ubutumwa bunyuze ku Mbabazi TV 3. Tunagushimira gukanda subscribe. Twe nta kindi kinyamakuru twishimikije, yenda harimo n'ababyumviriza nabo bakabihanura. Nabonye hari abantu batega amatwi ubutumwa dusohoye nabo bakabuhanura, ni byiza ku ruhare rwabo mu nyungu zabo babibonamo. Icyo tutemeye nanone ni abaterura inkuru batabisabiye uburenganzira. Yesu Kristo rero atubabarire, adutabare. Rero ubu ni ubutumwa duhawe n'Imana, si uwadutumye, si nawe, si n'amahera, ariko 70 cyangwa se 80% k'abarundi barushye, uhoraho yarirahiye
abatuye umutwaro, abatuye umutwaro uremereye witwa ubukene. Imana yambwiye ngo mano zirarangiye, mugiye guhabwa Kanani, kandi Yeriko iraridutse. Yeriko we nzakubona uriduka, Yeriko we nzakubona usenyuka. Mano irarangiye. Ya mafaranga aza rimwe na rimwe, akaza nyine nka ya mvura igwa mu zuba, kazongera kubona yandi biganza birinze kuzamo bya bindi bita imigenda. Mano irarangiye. Abegereye u Rwanda bakaza kunywa igitoro mu Rwanda, mano irarangiye. Iwanyu hagiye gutoboka amasoko y'ibitoro. Abegereye Tanzania bakajya kunywa ibitoro muri Tanzania, mano irarangiye. Mugiye kubona umugisha w'ibitoro. Abegereye umupaka wa Kongo Abarundi bakajya kunywa ibitoro muri Kongo, mano irarangiye. Yeriko iraridutse. Umwami Dawidi mu mwaka utaha mu gihugu cy'u Burundi, ikintu cyose kizahinduka icyaremwe gishya. Guverinoma ya maboko y'ubusuma, ibi bintu mubona abantu badashyira hamwe, Imana yambwiye ngo ibishyizeho iherezo. Binubona perezida agira ikirombe cye n'abakozi bacukura amabuye y'agaciro akagurisha muri Amerika cyangwa n'ahandi ashaka, minisitiri akagira icyo kirombe, koroneri naka cya generali naka nawe umukuru w'imbonerakure, doka igihugu bakakigabangana ku buryo hari kontineri isohoka y'igihugu ikagenda irimwo duke, noneho hakaba n'izindi kontineri za nyirabantu ku giti cyabo, ku buryo igera kuri ya raporo bati ibi ni ibyanaka, bigatambuka nk'uko Coca-Cola itambuka idafite X mark. Rero ibyo bintu Imana ibishyizeho iherezo. Ubutaka bwari bwaravumwe butakera. Imana yambwiye ngo semerera ubivuge. Ubutaka bwari bwaravumwe butakera. Ubu rero ubutaka bwe kuvumurwa bwere. Ivu ryari rigeze igihe ritakera, risaba umwavu w'umuhingurano nk'imvaruganda. Ubu ni ukuvuga ngo ivu rigiye kongera rimere kandi ryere. Tanganyika yo yeraga, ariko abenegihugu bakayisonzana. Mugiye kongera muyikame nk'inka y'imbyeyi, avamedi mukame, apremidi mukame, kandi ntiteka, iraguma ikama. China ragwana ribarikiwe, iraguma ikamwa. Nimuze turebe imbere, dutegereze igitondo, twiringire Imana yacu izakora imirimo, zirukana Satani, izategeka isi yose, tuzanesha nidusaba, kuko Imana igitwumvira. Tuzanesha nidusaba, kuko Imana igitwumvira. Turi gusenga cyane kugira ngo intambara cyangwa ingwano ihagarare mu izina ry'Umunyanazareti. Barundi baba amahoro, Abanyarwanda baba amahoro, Abakongomani baba amahoro. Nawe tugushimiye kudufasha gusenga, umukama akaturokora kandi akaturengera. Amen. Ikindi cyihutirwa kandi cyiza, iyi mano nakubwiye iri mu buryo bw'amafaranga aza rimwe na rimwe, ibitoro biza rimwe na rimwe, umwavu uza rimwe na rimwe,
ukazenguruka hirya no hino ukabona ubuzima yarabufite, uyu ntabwo, ubuzima bukaza ku kwezi, ukundi bukabura, buno ukaronka yo kuriha inzu, ejo bundi ukayabura, ejo bundi ugasuma, ejo bundi bikanga. Ibyo bintu byose Imana yambwiye ngo Mana irarangiye, koko ntabwo Burundi ari bwo bwacumuye. Ibyo bintu mwere kwitiranya Uburundi n'Abarundi, ntabwo ari bo banyabyaha Imana yanka. Unashyize ku munzani, ibyaha byinshi biri i Rwanda kuruta i Burundi. Jya umbwiye ngo ntoreshe amaso y'umubiri tari mu mwema, ibyaha byinshi biri mu Rwanda. Ariko njye nigarukiye mu isezerano ry'Imana, aho iterambere ryinshi no gucumura cyane niho uko kuba. Noneho iterambere riri rikeya no gucumura cyane biba gake. N'ibyo bacumuramo babicumuramo kutamenya n'ubujiji. Nako karorero rero. Niyo mpamvu rero uzasanga ibihugu byose biteye imbere. Amerika ko ari ikize ku isi cyane, n'abanyabyaha ba mbere mu isi niho bari. Abashinwa ko ari bo bakize ku isi cyane, ubwo n'ubupagani bwa mbere bwo gusenga Buddha niho wabo bariza, cyangwa se Daragoni, ngayo nguko. Ariko iyi mpano Imana yishyizeho iherezo. Iyi mpano Imana yishyizeho iherezo. We wari ufite inzara n'abuzukuru bayo n'abuzukuruza bayo, Imana igiye kukugaburira. Imana igiye kukugaburira. We wambaraga ibidafite ubusobanuro bwabyo, ukambara nabi, byo bita ibinyongera ukuntu. Yesu aje kwambika abantu babe simati. Irindi tangazo natangaza muri ubu buhanuzi, se mu Burundi mwari muzi ko mugiye kuba abakoresha icyongereza, France c'est fini. Byarangiye France mu Burundi mugiye kuba mukoresha English. Abantu bafite icyongereza mu Burundi ku isoko mugiye guhabwa banabongeza. Mu Burundi rwose mwitegure ko mugiye kuba muri koloni y'icyongereza, y'igifaransa ikabirangiye. Imana yashyizeho iherezo. Kandi uko niko kure. Hama inkoni y'umwami Dawidi ntabwo ari inkoni yo kwica, si inkoni yo gucinyiza, si n'inkoni yo kurimbura, ni inkoni irongoye. Nongere sigura iki kintu, ariko nyemerera tubanze twiragize dushime Imana. Turagushimiye mwami Yesu, umwana w'intama w'Imana Yesu Kristo. Iyo uvuze biraba, kandi iyo utegetse birakomera. Utakoze abakozi bakorera ubusa, kandi utaremye abarema baremera ubusa. Ndagushimiye uri Alpha mu Burundi, uri Omega mu Burundi. Urakoze rero ko usohoje isezerano ryawe, natwe turagushimiye. Uduhe kuba abaragwa muri ryo n'abakwizeye bose, mu izina rya Yesu, amen. Shalom shalom, nshuti bavandimwe ku Mbabazi TV gatatu mu ntara zose z'u Burundi, z'u Rwanda, Afurika, Aziya, Oceania, Uburayi, Amerika. Wowe utangirana natwe iteraniro kude chapeau, turagukunda. Hobe amahoro amahoro amahoro. Nukuvuga ngo iyi ntego y'Imana narindi kubibabwira, icyongereza niba gishyize harimo abantu bahita bavuga ngo abantu bari muri Amerika ngo bari kugambana, ngo u Rwanda ruri muri ibyo ngibyo. Ntabwo nje ntaho nkuriye n'ibyo bintu. Ntabwo ndi umusiyasezime, ndi umusiyaseze umwuka. Ibyo bintu ngira ngo byumvikana neza cyane. Mwebwe mugiye gutera imbere, mugiye gutera imbere. Ahubwo imbere muzahura n'ikigeragezo cyo kugwa no kugwirirana, kubera umurengwe, kubera ubukire bwinshi, kubera iterambere ryinshi. Abarundi mube maso, mube maso. Tanganyika izaka, bayihama barabara. Bare abantu bubatse ahegereye Tanganyika, bamwe bazimurwa haza amabarabara, abandi bimurwe hajya ibibuga naka, imyidagaduro naka. Uburundi rero ibi muri kuvuga ngo
ngo mu Rwanda n'abapagani mwebwe imbere shitani utazaba amaso bazaba basambanira ku musenyi ku karubanda mwe nuko mutagira amaso y'impwemu ngo mwitegereze bazaba basambanira kuri hariya kuri Tanganyika hano hafi ya Bralidi utambitse hirya gatoya ari ahantu najyaga nywera fanta ku mucanga reka mbivuga uko nguko aho iyi Tanganyika nini kuzagera mu Rumonge hose ari ahantu ho kunywera ifanta kandi rwose heshi hari umucanga muzajya musanga abantu basambana mwibarabara ku murango mwijoro bino rero ubu murakijijwe ubu no Burundi marayika aje gutanga ijuru agahagarara muri Afurika agahamagara hazamuka benshi mu Burundi bakabona ubugingo kiriya gihe rero nta uzabasengera ibiryo nta uzabasengera umutekano buno mufite ubwoba bw'intambara nta uzabasengera amahoro Yesu azaba yayatanze muzajya mureba inyamiramabi muvuge ngo Yesu aba nibo murebe igisoda Yesu aba nibo donc hari utwumiza Imana igiye gukora ni igihugu cyo kwifuzwa ariko uyu munsi wa none rero iyo turi gukoreshwa n'Imana duhanura tukakubwira ngo neva avuyeho nyakubahwa nyene cyubahiro Everest ndayishimiye tukakubwira ngo avuyeho tukagaruka tukakubwira ngo muri uyu mwaka ugiye kuza umwahita avuga ati nuko baguhaye menshi wariye menshi niyo mpamvu uri kuvugishwa ntaho bihuriye rero uku gucungurwa kw'igihugu cy'u Burundi ntabwo ari niyo mbaro bacunguye ntabwo ari mama 23 bacunguye ntabwo ari Redi Tabara ntabwo ari Nyangoma we unavuga ko yemera shitani ntabwo ari n'undi wari we wese oya ni umugambi w'Imana ni ishyaka rirangurutse ry'Imana atari Imana atari ishobora byose atari yo rurema ibyo bintu mwibwira ngo neva ngo mwamukuraho ngo sendi DDFDD mwayihirika mwayisenya oya kereka kuzana katiriprari y'Imana rero ariko Imana yo ko atari umuntu Imana yo kwitameze nka jewe mukanya nkako guhumbya isasi kako kako muzuru igira kuno gusa tayari ntabwo rero mu murongo umwe n'umwe Imana ishyizeho wo kwimika no kwimura bigiye kubaho muri uyu mwaka tugoye gutangura wa 2026 hariko kubisikanaho no gushanje kandi nyine cyubahiro rwose ibyo byitegura ntabwo ibyo wampamagara kuri telefone ngo nisenge biveho ntabwo ibyo wampamahera ngo senge ngo biveho ibyo si ibyo bihana ngo bisubire inyuma dore ikintu muri bwihane ntikibeho mukarira kikaba cyahagarara mugasenga kikaba cyahagarara nanjye ndimo n'ingwano ariko ibindi byo kugira ngo mujye Kanani nta nyanja iri bubitambike iri bukame nta Yorodani iri bwitambike iri bukame nta mazi muri buburire ayo mu butayu amazi mwarayabonye rero hano si ho ari bubure mano mwarayibonye mu butayu mwabonye inyama rimwe na rimwe murajya amateraniro yarabaye mu butayu bakeya baragabira Imana ariko basigaye bakomeza urugendo niyo mpamvu buno rero umwami Yesu arirahira yemanga yeruye haleluya uyu mwaka utaha abasendi DDFDD ubwo utaribye utarasahuye ibisigaye byose Imana buno yahagurutse kandi yarahagurutse kwiriye mu kwezi nababwiye banashyizeho amahirwe mu kwa gatanu kwashize mbwira abantu kwihana shyiraho mu kwa gatandatu mbwira abantu kwihana no kureka bamwe nanababwira ngo bigengesere ishyiraho mu kwezi gukurikiye uku nguku turi mu kwindwi kuno kwezi rero ko kubwira abantu imburi no kubwira abantu ibigiye kuba n'ibyenda kuba kandi uko niko kuri rero muntu turi kuyaga Bibiliya ivuga ngo shyize imbere yabo urugero kinguye
ntawe ushobora kurukinga. Kandi nzi imirimo yawe. N'ubu tuvugana Dawidi rero ari bwinjire. Ntabwo kwinjira kwa Dawidi nta muntu ubigiramo uruhare n'umwe. Oya. Kandi genda kubwiye ngo nimero nzishyira sampamagara umbwira uti Marite ko wahanuye ibintu Imana inyujijemo ndabyemanga. Sinzakubwira ngo nari nasize, ngo naribeshye, ngo bari bambwiye. Oya. Ubutumwa Imana iduhaye byiza ko tubutanga uko. Yego tukiri mu isi dufashe igihe mu ngwano, ariko shuti yanjye wowe uri kutwumva itegura impinduka mu mwaka w'ibihumbi 2026. Turi 25 mu kwino, dushigaje amezi wabarira ku ntoki. Hama nanone nongereye ngaruke rero, ntibivuze ko Red Tabara itazaba imwe mu bafasha Dawudi. Ntibivuze ko abantu bitwa abasendidede batazaba bamwe mu bafasha Dawudi. Iyi migambwe yose, opozisiyo yose ndetse n'igihugu cyose, abo bose Imana izarobanuramo abubatsi bagomba gukorana na Dawudi. Ariko ntabwo bazazana ibigirwamana byabo. Abari abicanyi bazabireka, abari abasuma babireke, abari ababeshi babireke, abari mu manyanga babireke, abibaga babireke, abatukanaga babireke, abari bagambiriye kwica babireke, bari baracukuye ibyobo babireke. Ntabwo Imana ifite ubushobozi bwo kurobanura ikoresheje ingabire zayo n'impano zayo. Hama ikindi nacyo, hari umuntu maze igihe ababwira ngo ndi umuhanuzi, ndi profete naka, nzaba perezida ngo mu gihugu cya kure. Benshi muramuzi. Oya, nta muhanuzi uba perezida, kereka niba azaba bayo wa mbere mu isezerano rishya. Iki kintu nakibajijwe n'abantu benshi. Nta muhanuzi uba perezida. Nanjye ubu sinaba perezida, sinzanaba perezida, ndi umuhanuzi. Rero nta muhanuzi uzigera uba perezida, nta n'uwabaye perezida. Ari aho hoho Imana yari guhamagara uwitwa Eliya akaba perezida. Ari aho hoho Imana yari guhamagara Yeremiya, yari guhamagara Habakuki, yari guhamagara aba bahanuzi mu isezerano rya kera bose Bibiliya ivuga, ba Elisa yari kubahamagara nk'abavugishwa ikabimikira kuba abaperezida. Perezida yarota, perezida yashyirwaho n'umuhanuzi, perezida yakurwaho n'umuhanuzi. Bibaye ari by'uwo muhanuzi akaba ari mu murongo muri konegisiyo n'ijuru, abafite ijambo ku Mana ryo kwimika no kwimura. Icyo cyo ndacyemanga, ndacyemera. Ariko umuhanuzi nanone ari hejuru yabo bose, ariko nta muhanuzi uba perezida. Kuko umuhanuzi ushobora kumara icyumweru utari mu rugo wibereye ku musozi waragiye kuvugana n'Imana, none igihugu wagisigira ndi? Uzabwira Imana ngo turi mu mwuka ngo igihugu ndagisize? Umuhanuzi nta nkota agira yo kwica. Kwica nyine ngo izosura iki cebe urikureho umuntu. None ko perezida w'Imana imuha inkota yo kwica, kamuha n'iyo gukiza, perezida urumva wowe waba umuhanuzi ute? Umuhanuzi igice kinini cy'umutwe, parite nini y'ubwenge ku muhanuzi, ibikotororwa n'ijuru kire segonde. None politike y'isi wahangana nayo turi umuhanuzi. Biragoye rero ko wajya werekwa na politiki ihari, ntibishobora guhura. N'uwo Dawidi uje azaza ari perezida nk'abandi ba perezida, ariko afite ubwenge buva ku Mana, afite ubushobozi buva ku Mana, nk'ibyo muri kureba kuri Kapiteni Ibrahim Traore. Buriya uriya ni umuntu Imana iba yimitse, nk'ibyo muri kureba kuri perezida w'u Rwanda nyakubahwa Excellency Perezida Paul Kagame. Buriya ibintu byinshi Imana iri kumukoresha. Ni ukuvuga rero umuhinduye umuhanuzi, najya nanahanura nkavuga intumva uko Uwiteka avuze, nimujye muri banke babaha amafaranga, Imana izayishyura. Nimufata amadeni menshi, Imana izayishyura.
ntabwo rero Imana ishobora gufata politiki ngo uyivange n'umwuka, kandi ntiwayobora igihugu cy'umwuka wera gusa. Ntabwo abantu bose wabashyira muri mwemu yera, ubwo ntabwo twaba tukiri mu isi, twaba twarageze mu ijuru. Niyo mpamvu rero nuza kwihweza nta muhanuzi uba perezida, nacyo ndagishubije ku bakimbajije no ku bakintumye. Nta muhanuzi uba perezida, cyakora wabyara perezida, wabyara minisitiri, waterera, wahanurira perezida, wamutera inkunga, wamuha imboni, wamuha viziyo, kuko ni itara rinini cyane. Umuhanuzi aba ari itara rwose rishobora kumurikira igihugu cyose. Umuhanuzi ashaka kuba itara ryamurikira akarere cyangwa umurwa cyangwa n'inzu ye, urugo rwe, cyangwa akaba n'umuhanuzi wamurikira inshuti ye. Nka kujya imbere kuko ufite mwuka wera, nkaba inkingi y'igicu ntugwe mu cyobo. Nkakujya imbere kuko ufite mwemu yera, simbe utumugwa mu gico cy'ababi, kuko ufite inkingi y'umuriro ikora mu ijoro. Kandi iriya nkingi yo koko ari umuriro ibireba inyuma y'umusozi, ariko ikamenya ibihari. Noneho twebwe rero tuba tureba aho turi, kuko twese ntiturabavugishwa. Niyo mpamvu rero umuhanuzi, iyo nubwo kumubona bigoye, bura kumenya umuhanuzi no kumubona umuhanuzi ni ikintu ushaka no kumara imyaka 5, 10 utarahura n'umuhanuzi, uhura n'abana b'abahanuzi. Noneho mu myaka 10 ikaba yashira utaranamubona. Ntugire ngo n'umupfumu cyangwa umurozi uroga bagapfa cyangwa uroga bagakira. No kumubona ubanza guhura n'abiyita abapfumu cyangwa abarozi batari, ukabanza ukarindagira bikazarangira umuguye. Ni ukuvuga rero uyu mwaka hari ishanyo mu buryo bw'impwemu. Ubu nibyo marayika arimo, bari kubaka ibarabara ryo gusohoka n'ibarabara ryo kwinjira. Bari guhana kashe, bari kuzenguruka mu ntara zose, bimura banimika. Ni uko ijuru riri gukora. Noneho uriya utaha rero, ubu buhanuzi bwose buzashyirwa mu bikorwa. Noneho rero uhoraho abwira Kuro, aramubwira ngo amarembo yawe ntazugarirwa, nzakujya imbere, ahataringaniye nzaharinganiza, ibihindizo by'ibyuma nzabicamo kabiri. Niryo jambo ubundi nabonye muri ubu butumwa ntambukije, niryo jambo ryari ribuherekeje. Kuro uwo nimikishije amavuta, mugaragu wanjye, ndi kumwe nawe, ndi Uwiteka Imana yawe, uwo fashe ukuboko kw'iburyo kandi nkamukomeza, nkamuramiza ukuboko kwanjye kw'iburyo. Nzakujya imbere, ahataringaniye nzaharinganiye. Uzamenya ko ari njye Mana, ntagira Imana yigeze kubaho cyangwa kumenyekana. Niyo mpamvu rero buno tuvugana no muri aya masengesho y'amezi 3 mwakira igisubizo. Imana yambwiye ngo uhereye itariki uri bwumve inkuru, wowe dutangirana iteraniro tukarirangiza, uhoraho yirahiye mu gisubizo cyawe, ukurikira ubutumwa bwacu utabukurikiye kubupinga no kubunegura, kuko Bibiliya ivuga ngo bishobokera bizera. Niba ufite impemu yo kudapinga no kutanegura, s'il vous plaît, uri umuragwa, uri bugabane, ndetse n'iyi Kanani Imana iri kutubwira uzayiragwa, uzayigiraho. Nkwifurije rero wowe wumva iteraniro ukaritangira ukanarisoza, ubutumwa nguhaye n'ubu. Uku kwezi kwa 7 kutararangira urakira igitangaza. Kandi mwese bamwe bagiye banyuza imbogisi kuri WhatsApp mugashima Imana ibyo mwakiriye, kude chapeau, uhoraho akore n'ibindi. Amashimwe yanyu iyo umuntu ashimye abagaburiye Imana. Nuko kwa 8 ntabwo kurahira ni icyaha, ariko nkurahiye uhoraho wampamagaye arakora ibitangaza. Tutaimba ozana, tutaimba ozana, tutizunguka zunguka mwenye giti cyawe, tutaimba ozana. Ni ukuvuga ngo ikintu cyihutirwa muri ibyo byose, ikiri karibu muri ibyo byose, ni ibikubwiye muri aya masengesho. Kuko kwa 7 iyi minsi isigaye, ngo kwa 7 guhere muragabana, uko 8 muri bugabane. Umwaka utaha nawo mufitemo amahirwe yo gusubizwa.
kandi mukaba n'abaraganwa na Kristo muri Kanani, muri Yerusalemu. Izina rya Data rihabwe icyubahiro. Ni ukuvuga ngo bireba, yabikoze ku mugaragaro, amahanga bireba, yabikoze ku mugaragaro, amahanga bireba, yazuye Lazaro, amahanga bireba, yabikoze ku mugaragaro, amahanga bireba, yabikoze ku mugaragaro, rubanda rureba, abikora ku mugaragaro, abazungu bareba, yazuye Lazaro, amahanga bireba, yabikoze ku mugaragaro, amahanga bireba. Niyo yimika Imana, niyo yimika, ikura abami ku ngoma, ikimika abandi, yazuye Lazaro, yakuye Sawuli ku ngoma, yimika Dawidi. Niyo yimika Imana, niyo yimika. Ngira ngo bwakira bugacya, ariko reka dushimire Data wabanye natwe muri iri teraniro. Imana iguha umugisha. Ndagushimiye Mwami Yesu, ndi kumwe n'umuntu hano ufite amasezerano atari make, igihugu gifite amasezerano atari make, Afurika ifite amasezerano atari make, by'umwihariko Uburundi n'Abarundi n'Umurundikazi, ndetse u Rwanda n'Abanyarwanda n'Abanyarwandakazi. Twebwe dukubise inkoro hasi nk'abatakunda intambara, nk'abanga intambara, kandi twongeye kukunihira ko ishyaka ryawe riranguruke, ibyo ushima bibe mu isi nk'uko biba no mu ijuru. Ariko tukugiriyeho umugisha, igikombe cy'amasasu kiturengana, kandi uzabukoze Papa. Ngaho rero twebwe dufasha amavi dusenga, ariko nawe nzi ko ishyaka ryawe riranguruke. Urakoze rero, dusabiye umugisha buri muntu wese atangiranye natwe akaba asozanyije natwe, umwigisha n'umwigishwa tugabanira imbere yawe iteka ryose. Amen. Mugire umugisha. Ciao ciao. Shalom shalom.